ben van chong 07 channel la klo lom le vek ka chu ka channel la subscribe lo ten ka channel khoi ta ka mi lo subscribe kram turin ka som masa chu ani voin ni som pariat mars sang ni som hi le panga a hianin LADC chuan thuthar deng khong tak mai anei le tlat maya chu thuthar ta chu kan ngai thlo don ani atop thleng minong ngai thak sak tur in ka som masa chu ani dalong tlai posina tarlan danin lai autonomous district council chief executive member puvizir sangan thlop tu anei dan fiatura voin ni som pariat thlathum sang ni som ni panga a LADC session ko chu session kai huai tu tur LADC a chairman le deputy chairman ten session tan ani ma a banna an submit awangin session hi nei thei anit lowani LADC a governor in siamatan puvizir sang chu February ni somni pali khan arwata siamatan arwat ani atanga ni som thum chungin hausa CM hianin thlop tu anei dan fiatura governor in ati angin LADC chairman PVL muaka chuan voin ni som pariat mars sang ni la som ni panga hian LADC session chu akota a amairo chu session tan ani ma hianin LADC a chairman ni lai PVL muaka le deputy chairman ni lai pu lalmuan sang ta chuanin banna an thelu ta si a CM vote of confidence hi lak thei ani talota ani heti mekla hianin nimin ni som pasari sang ni le som ni le panga akharin puvizir sang CM chuanin athopui turte executive member mi engmazat arwata swearing ceremony te po anlong mangzo chia kha ani a I ematana laklu ani atanga ani khatna a pubi en thangpia chuan voini khanin rin lo new main chief executive members ne na hianin ematranga aban hi a submit le ta thut mai si a chuwang chuan LADC borok chu achiri tahle mayani tuna hianin LADC a hianin eng Sorkar nge piang chunjom zel don ti mi puin anin rin siak ta lui meya pubi en thangpui hi MDC atang emo ZPM atanga abana thu hriat alanilwa ZPM legislature party hi alathop zeldon nge MNF legislature party emo MNF le Congress legislature party kop azom don nge Sorkar na siampui don ti hi min anin rin siak na sa ani chuwang chun LADC a hian Sorkar na ZPM Sorkar na latlurup thei ani a Sorkar na dang lapiang thei ani a chuti meklai chuanin Gov Rule te po hi apiang lawang ti te po kha asoi thei lawa mipui anchi IMM ma to hianin LADC boruak ngei venin longtlai LADC mipui te chanchin ngai changin anom mek ani I request Ubian Thangpuya, executive member designate, to subscribe the oath of office. I, do so